Iyi ni radiyo agasaro kaburaga ivugira i Londres mu Bwongereza mu kirundi n'ikinyarwanda. Venuste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umuhungu w'umunyapolitiki Victoire Ingabire Umuhoza utavuga rumwe na leta y'u Rwanda akaba afunze yamuhimbiye indirimbo yo kumukomeza no kumutabariza. Indirimbo Say It Out Loud nayikoze mu ntangiriro z'uyu mwaka mu gihe cyari kigoye cyane kuri njye. Mama yongeye gufatwa ubari mu nzira z'amategeko zo kumenya igihano azahabwa. Byanyibukije ibyabaye hashize imyaka 10 nkaho twasubiye muri bya bihe bya mbere. Nkibaza nti kuki bongeye kumwambura umuryango we? Eriste Shimwa Muyizere mu kiganiro kirambuye hano kuri radio Agasaro Kaburaga. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Haut-Katanga hatangiye umutwe w'imyeshyamba zirwanya ubutegetsi. Il y a de cela une semaine et demie, il y a une rébellion qui vient de surgir. Yego, hashize nk'icyumweru n'igice hagaragaye umutwe w'inyeshyamba mu gace ka Mitwaba. Uwo mutwe witwa MDKC, ni ukuvuga Mouvement Debout Katanga pour la Libération du Congo. Louis Chikonde umunyamuryango wa Lucha ushinzwe ibijyanye n'umutekano muri Haut-Katanga. Irani yamaganye byatangajwe na Perezida wa Amerika Donald Trump wavuze ko hari ibiganiro bigamije kurangiza intambara. Ikaze kuri radio Agasaro Kaburaga. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugizeho na mugenzi wacu France Tunga. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kwitegura gukora ibarura rusange rya kabiri ry'abaturage mu myaka 40 ishize. I Kinshasa abayobozi bamaze kubona inkunga igera kuri miliyoni 110 z'amadolari irenze ingengo y'imari yari iteganyijwe. Perezida Felix Tshisekedi avuga ko kuyobora igihugu udafite imibare yizewe ari nko gukora utabona neza. Iri barura ryashyizwe mu byihutirwa by'igihugu rikazafasha no gushyigikira amatora no kongera ubushobozi bw'ikigo gishinzwe ibarurishamibare. Ghana n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi basinyanye amasezerano yabo ya mbere y'ubufatanye mu bya gisirikare. Aya masezerano azibanda ku kurwanya iterabwoba, gusangira amakuru ubutasi no gutabara mu bihe by'ibibazo. Ubuyobozi bw'Uburayi buvuga ko ari intambwe ikomeye mu bufatanye bw'umutekano hagati y'impande zombi. Abaranguza lisansi bagera ku 100 muri Kenya barimo kubura ibikomoka kuri peteroli bitewe n'intambara iri mu burasirazuba bwo hagati. Abayobozi mu rwego rw'ubucuruzi bavuga ko hafi 20% by'abacuruzi bigenga bamaze kugerwaho n'iki kibazo. Ishyirahamwe ribahuza riburira ko mu byumweru bike hashobora kubura lisansi mu gihugu cyose. Kenya itumiza lisansi mu bihugu by'ikigobe cy'Abarabu bigatuma yibasirwa cyane n'ihungabana ry'isoko mpuzamahanga. Irani yamaganye ibyatangajwe na Perezida wa Amerika Donald Trump wavuze ko hari ibiganiro bigamije kurangiza intambara. Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Iran yavuze ko nta biganiro byigeze biba, anabyita amakuru y'ibinyoma agamije kuyobya uburari. Trump we yari yavuze ko Iran ishaka amasezerano mu gihe intambara igeze ku cyumweru cya 4. Ariko Tehran ishimangira ko nta biganiro byo ku rwego rwo hejuru byigeze biba hagati yayo na Washington. Urakoze France Tunga. Amakuru mushobora gukurikira ku mbuga za YouTube na WhatsApp @Agasaro Kaburaga no ku rubuga rwa internet wa eshatu@agasaronetwork.com. Agasaro Kaburaga. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru umuhanzi w'umunyarwanda Eriste Shimwa Muyizere ari gukoresha umuziki mu kuvuga ku ifungwa ry'umubyeyi we Victoire Ingabire Umuhoza ahindura ububabare bwe bwite ubutumwa bugenewe rubanda. Indirimbo ye nshya yise Say It Out Loud ivuga inkuru y'umuryango wasenyutse kandi igasaba ubutabera n'ubwitabire bw'abantu. Umubyeyi we azasubira mu
rukiko ejo bundi ku itariki 27. Riste Shimwa Muyizere ari mu Buholandi. Riste, ikaze kuri radio Agasaro Kaburaga. Murakoze cyane kunyakira. First of all, mbere ya byose tubwire kuri iyi ndirimbo ni iki cyaguteye kuyandika kandi vuga iki ku bibazo by'umubyeyi wawe? About your mother's situation. The song Say It Out Loud, it was Indirimbo Say It Out Loud nayikoze mu ntangiriro z'uyu mwaka mu gihe cyari kigoye cyane kuri njye. Mama yongeye gufatwa, bari mu nzira z'amategeko zo kumenya igihano azahabwa. Byanyibukije ibyabaye hashize imyaka 10 nkaho twasubiye muri bya bihe bya mbere. Nkibaza nti kuki bongeye kumwambura umuryango we? Nari mfite agahinda kenshi, ndi muri studio. Umuziki kuri nge si ubuhanzi gusa, ni n'uburyo bwo kugaragaza amarangamutima yanjye. Iyi ndirimbo yaturutse imbere muri nge, n'ijwi risaba ubutabera ku muryango wanjye, ku banyarwanda bose no ku bantu bose bafite ububabare muri iki gihe. Niyo mpamvu nayikoze. So that was the reason why making of Say It Out Loud. While listening to your song, iyo umuntu yumvise iyi ndirimbo yumva amarangamutima akomeye. Ni iki ushaka ko abantu bavuga mu ijwi riranguruye? asking people to say out loud. Of us Rwanda people, we all have Nk'abanyarwanda twese twabonye jenoside yabaye, ariko benshi ntibakunda kubivugaho, kandi ibyo birababaje kuko hari ububabare n'ihungabana byinshi tubitse mu mitima. Turababara ariko ntitubyerekana inyuma. Say It Out Loud bisobanuye ko tugomba kugaragaza ipfunwe ryo kugaragaza ububabare dufite imbere. Ni bisanzwe kubivuga. Ntitugomba gutinya ibyo abandi bazavuga. Tuvuge ibyo dufite mu mitima, abantu babyumve, banabyumve neza. you from also your pain you inside have. When listeners hear this song, Abumva iyi ndirimbo ushaka ko bumva iki kandi bakora iki? what do you want them to do? I want them to give them power. I want to feel that. Ndifuza ko bakumva ko bafite imbaraga, ko bumva ko ari ibisanzwe kuvuga ibibari ku mutima. Iyo ubigumanye imbere bishobora kukwangiza buhoro buhoro, ariko iyo ubivuze bigufasha wowe n'abagukikije, biguha imbaraga. Iyo abantu bagize izo mbaraga bashobora gukurira hamwe no kubaka urukundo hagati yabo. Together and have some love for each other. Your mother, Umubyeyi wawe azitaba urukiko ku itariki 27 z'uku kwezi. Ni iki witeze kuri urwo rubanza? from that hearing, Yeah, we watching from here in the Netherlands to Rwanda and see how it's going. Turi kubikurikiranira hafi, turi mu Buholandi. We'll be there and Twizeye ko ubutabera buzubahirizwa, ko Imana izaba ihari kandi ko mama azarekurwa. Turamuzi neza, afite urukundo ku banyarwanda bose, nta ntambara ashaka. Birababaje kubona ari muri ibi bibazo, ariko tugomba kubinyuramo. Twizeye ko azahabwa ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo nk'uko abikwiriye. and we hope that she got the freedom speech, that we have a hope of that. do you feel Wumva urubanza rwe ruri kugenda neza mu butabera cyangwa hari impungenge mufite mushaka kugaragaza? raised publicly? Yeah, it's hurting for us because we are Biratubabaza watching all these cyane things kubirebera from kure. outside. We don't know a lot. Nta makuru yose dufite, ariko ibyo tubwirwa n'abamwunganira mu mategeko bituma tugira impungenge. Urugero, hari umupolisi wamufashe akaba anafite aho ahuriye n'urubanza. Ibyo bitera kwibaza ku butabera. Ntibigaragara nk'urubanza ruboneye. Twizera gusa ko ukuri n'ubutabera bizatsinda kandi ko azarekurwa. And she got the freedom for that. Is this song also Mbese a iyi way ndirimbo of ni uburyo drawing bwo kumenyekanisha international- ikibazo cye ku rwego mpuzamahanga? her case? Yes, I know a lot of people in my salvation in my life Yego, that are nzi abantu benshi ku rwego mpuzamahanga mu muziki, mu mikino n'ahandi. and I want Ndashaka ko bamenya ibiri kuba. this Rwanda
iki si ikibazo cy'u Rwanda gusa, ni ikibazo cy'ubutabera kigomba kureba abantu bose. Niyo mpamvu nasohoye iyi ndirimbo, si y'u Rwanda cyangwa Ubuholandi gusa, ahubwo ni iya buri wese ku isi. What has been ni icyo abantu bagaragaje nyuma yo kumva iyi ndirimbo from the public? Abantu bagaragaje ibitekerezo bitandukanye. Hari benshi batari bazi ikibazo cya mama, ibyo bikantera gutangara. Abandi babyumvise neza, bakozwe ku mutima cyane. Ibyo byampaye imbaraga zo gukomeza kuvuga, bituma abantu bagira ubutwari, kandi nicyo nshaka. Tell me, Rist, if you mother Rist, niba mama wawe akumva ubu, ni iki ushaka kumubwira? say to her? I want to say to her that I'm really proud of her. Namubwira ko mwishimiye cyane, niwe untera imbaraga. Ndeba ibyo yanyuzemo byose, ariko akagumana icyizere, urukundo n'icyifuzo cyo kubona isi nziza. Ibyo birampesha imbaraga. Nkiri umwana sinasobanukirwaga impamvu yagiye kure yanjye, byarambabazaga. Ariko ubu mfite imyaka 23, nkiri gukurikira inzozi zanjye, ndamwumva neza. Ni umugore ukomeye cyane. Ndashaka ko amenya ko mukunda cyane. Do you believe Mbese wizera ko umuziki ushobora guhindura uko urubanza rwe ruzagenda cyangwa uko rufatwa n'abantu? perceived? Yes, I believe strongly in that. Because now I see that I can create my own fan base and people who love to listen to me. Yego ndabyemera cyane. Umuziki urampa uburyo bwo kugera ku bantu benshi. Ndashaka kubasangiza ibyishimo, ariko nanone n'ukuri n'ububabare mfite. Ubuzima ni ukwishima, ariko nanone ni ukuri. Kandi umuziki wanjye ni uburyo bwo kugaragaza ibyo byose. That's one thing to say to them. Rist, Urakoze kurangurura ijwi uti say it out loud kuri radio Agasaro Kaburaga. Agasaro Kaburaga. Yeah, murakoze cyane. Murakoze. Thank you. Urakoze nawe. That was Rist Shimwa Muyizere. Urakoze nawe. Uwo yari Rist Shimwa Muyizere, mu gihe umubyeyi we Victoire Ingabire Umuhoza yitegura gusubira mu rukiko ku itariki ya 27 z'uku kwezi kwa gatatu, avuga ko iyi ndirimbo atari umuziki gusa, ahubwo ari ubutumwa busaba ubutabera. But a call for justice. Dat is pijn over pijn, man, ik breek nu de lijn. Wat is dan met de, het is dan met die lifestyle, ja. Just say it out loud, just say it out, ja, ja. Nee, ik laat me niet meer remmen door die touch, ja, ja, ja. Just say it out loud, just say it out loud. Nee, ik laat me niet meer, nee, ik laat me niet meer. Ay, listen, thanks to the highest, to open my eyes. Thanks to the Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Haut-Katanga haravugwa umutwe w'inyeshyamba wiyise Mouvement Debout Katanga pour la Libération du Congo. Leta ihuza n'indi mitwe nka Bakata Katanga ndetse na AFC 23. Navuganye na Louis Chikonde, umunyamuryango wa Lucha ushinzwe ibijyanye n'umutekano muri Haut-Katanga. Ntangira mubaza uwo mutwe w'inyeshyamba icyo ari cyo n'icyo ugamije. Oui, il y a de cela une semaine et demie, il y a une rébellion qui vient de surgir. Yego, hashize nk'icyumweru n'igice
hagaragaye umutwe w'inyeshyamba mu gace ka Mitwaba. Uwo mutwe witwa MDKC, ni ukuvuga Mouvement Debout Katanga pour la Libération du Congo. Hashize iminsi 3 basohoye itangazo risobanura impamvu babayeho n'impamvu bahisemo kurwanya ubutegetsi. Bavuga ko kuva habaye ihererekanya bubasha hagati ya Joseph Kabila na Felix Tshisekedi hari ibintu byinshi bari biteze ko bizahinduka kandi bikomeje no kugeza ubu. Mu byo bavuga harimo ifatwa ry'abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, abasirikare bafungwa bikozwe mu buryo budakurikije amategeko, cyane cyane ku baturuka mu burasirazuba bw'igihugu no muri Katanga. Banavuga ko hari ibitero n'ubwicanyi byibasira abavuga ururimi rw'igiswahili, cyane cyane abaturuka mu burasirazuba bw'igihugu no muri Katanga. Banavuga kandi ifatwa ry'abakuru mu miryango imwe n'imwe, ruswa, ivangura rishingiye ku moko ndetse no gusahura umutungo kamere wa Katanga bikozwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu n'abo bakorana. Ibyo nibyo bavuga n'ibyo basaba. Les vols dans la province de Haut-Katanga des minéraux, de la famille présidentielle et de l'entourage du président de la République. C'est ça leurs revendications. Ese ibi basaba leta ibifata nk'ibifite ishingiro niki ubutegetsi bwabivuzeho? Je ne peux pas dire que ces revendications sont légitimes ou pas, parce que ce sont les choses que nous connaissons tous. Les détournements, les arrestations. Sinashobora kuvuga niba ibyo basaba bifite ishingiro cyangwa bitarifite, kuko ari ibintu abantu benshi basanzwe bazi. Hari ibibazo bya ruswa, ifungwa ridakurikije amategeko n'ihohoterwa byagiye bivugwa kenshi. Ariko tugomba kumva ko aba barwanyi bakoresha imvugo ya politiki kugira ngo bigarurire umubare w'ababashyigikiye. Parce qu'il y a beaucoup de frustrations ces derniers temps où les gens se plaignent et s'inquiètent des arrestations, de tournements et parfois aussi de tribalisme. Et ce sont des revendications qu'ils ont utilisées pour... Hari abantu benshi bafite impungenge n'uburakari bitewe n'ifungwa ry'abantu, ruswa n'ivangura. Ibyo basaba rero ni n'uburyo bwo gushaka inkunga no gukusanya abantu benshi baza ku ruhande rwabo. Ku ruhande rwa leta, yaba ku rwego rw'igihugu cyangwa ku rw'intara, babifata nk'umutwe w'inyeshyamba. Banawuhuza n'indi mitwe nka Bakata Katanga ndetse n'indi mitwe nka AFC M23. Ingabo zoherejwe muri ako gace kugira ngo zirwane n'abo barwanyi. Il y a quelques bataillons qui ont été dépêchés pour essayer un peu de s'attaquer aux rebelles du mouvement de Katanga pour la libération du Congo. Mbese koko ibyo basaba byari bikwiye gutuma bafata intwaro cyangwa hari izindi nzira bashoboraga kunyuramo kugira ngo bumvikane? Ces revendications, selon eux, sont légitimes. D'ailleurs, ils ont fait référence à l'article 64 de la Constitution. Ils se disent, en dehors de tout ce qu'ils ont soulevé comme préoccupation. Bo ubwabo bavuga ko ibyo basaba bifite ishingiro. Banashingira ku ngingo ya 64 y'itegeko nshinga. Bavuga ko uretse ibibazo byavuzwe nka ruswa, ifungwa ridakurikije amategeko, ubwicanyi, ivangura n'isahurwa ry'umutungo kamere, bagomba gushyira iherezo ku butegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Ariko nanone tugomba kumenya ko Mitwaba ari agace kagizwe n'ibibazo byinshi by'umutekano. Hari imitwe myinshi yitwaje intwaro nka Mayimayi na Bakata Katanga. Ni agace gafatwa nk'agakomeye cyane. Si igitangaza rero kubona indi reberi igaragara muri ako gace. Bo bavuga ko bategereje kuva mu 2018 nyuma y'ihererekanya bubasha hagati ya Kabila na Tshisekedi. Bumva ko nta mpinduka nyazo zabaye, ariyo mpamvu bahisemo gufata intwaro. 2018, depuis la passation du pouvoir entre le président Kabila et le président Tshisekedi, rien ne change et voilà pourquoi ils se sont décidés de prendre les armes. Louis Chikonde, umunyamuryango wa Lucha ushinzwe ibijyanye n'umutekano muri Haut-Katanga, ndagushimiye cyane ku bw'akakanya wahaye radio Agasaro Kaburaga. Merci beaucoup. Murakoze cyane. Shaka agasaro kawe muzakabona, maze rero shaka agasaro kawe muzakabona.
wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona. mukomeje kuba radiyo agasaro kaburaga ndakira Karangwa Samuel urangisha Nyirasenge baburanye mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane umwaka w'1994 hashize hafi imyaka 32 atuye mu karere ka Kayonza umurenge wa Ruramira akagari k'Umubuga umudugudu w'Agasharu. Ndarangisha mu ngari nka Sarafina yabuze muri jenoside igitangira nibwo yabuze ariko mbega cyatangira neza yatangiye nyuma amaze kugenda yarari Rusumo n'uwango twavukaga Rusumo umurenge wa Nyamugari byari umurenge icyo gihe byese giteri ubu ni ntari bazuba nakare ka Kirehe ubwo yarari Rusumo yaje kuzamuka Gibutare asigwa abana mu rugo kwa sogokuru ise yitwaga Gakwavu Gakwavu Gusitini na Nyiragwiza Agnes. Ubwo rero yavaga Rusumo ajya Butare yagiye wenyine asiga abana basiga Rusumo basiga kwa sogokuru ajyana n'umuhungu bitaga Noheli wari urangije kwiga wari urangije amashuri. Noheli yagiye kwimukira mu mashuri makuru agiye Butare. Ubwo jenoside yasiba ntabwo twongeye kubonana nawe ariko mu bana yasize 5 yari afite 3 barapfuye asigara 2 b'abakobwa ari we Mukeshimana na Nyiramugwera. Abo bana bo baracyariho bari Tanzania ni nabo bashatse. Uwo Sarafina rero twaramubuze maginganga nitwonye kumubona ariko abana be bariho bari Tanzania tukaba tukimushakisha maginganga ntituramubona gusa amakuru yatubwiraga ko ashobora kuba ari muri Kongo. Bava ku Rusumo bajya i Butare none se munganye nkaragiye i Butare gukora iki? Muri make yari yaratandukanye n'umugabo Rusumo bashwanye n'umugabo umugabo yitwaga Mutabazi nibyo nibuka ahungira kwa sogokuru ageze kwa sogokuru n'abana umugabo aza kumucyura rero aje kumucyura icyo atashaka gutaha mu rugo bari batarumvikana we biba ngombwa yuko asiga abana kwa sogokuru we agenda ahunje umugabo ajya Butare ageze Butare rero ntabwo yongeye kugaruka ubwo jenoside yasiba ntitwahungiye kumubona. Nkuko ambwiye mu bana be 5 hasigaye Mukeshimana na Nyiramugwera gusa. Yes haba Ngabonziza na Turatsinze nashimiye Imana abo barapfuye hasigaye Mukeshimana na Nyiramugwera abo bo bariho barashatse bari Tanzania niho bari bashatse muri Tanzania bahahungiye mu kwezi kwa 94 cyangwa se bahashatse abagabo nyuma. Jenoside ikimara kuba twagiye Tanzania twahungiye twese guhungira Tanzania rero haje kuboneka umuntu wari uziranye n'iwabo na se aza kubakira abo bana b'abakobwa arabajyana arabarera barakura biba ngombwa ko bashakirayo rero amakuru dufite nuko umwe yari yarashatse hariya hafi Benako ariko yaje kuvayo ajya za Bukoba na mukuru ni yari kuko uwo Mukeshimana ni umukuru Nyiramugwera ni umutoya bose bari Bukoba niyo ngo bibera ntabwo duherukana gusa natanye mubwira yuko ise yitwaga Gakwavu Gusitini yaje no gupfa hasigaye nyina ari Nyiragwiza Agnes. Hanyuma se aya makuru mwabonye avuga yuko munganye nka Serafina ashobora kuba ari muri Kongo bavuga ko ari muri Kongo mu kahe gace? Ubwo twe tumaze kugera mu Rwanda yaje mu kwandika message y'urupapuro muri za message bajyaga bandika avuga ko ngomba kumurebera imitungo yiwe aharatamere neza ari muri Imbazi. Akimara kuvuga Imbazi icyo gisogokuru Gakwavu yari akiriho ajya kumushakisha Butarazi ko ari Imbazi ya Butare agezeyo ntiyamubona. Mukorere kuvuga ko rero ishobora ko ari Imbazi ya Kongo. Niyo makuru duherutana usibye iyo message ntari makuru ye twongeye kubona usibye iyo baruwa yaratwandikiye icyo gihe. Hanyuma se nta bandi bantu bahungutse baturutse muri Kongo bababwiye ko bashobora kuba baramubonye babara baturukaga i Butare cyangwa se baturukaga i Kibungo? Ntabo twabonye niyo mpamvu natwe tugishakisha nta muntu waba yagize tuba ko yigeze abonana nawe twebwe usibye message gusa twaje kubona si nyine Rusumo tukamushakisha tukamubura nta yindi message twongeye kubona nta n'umuntu twabonye watubwira ko yigeze anamubona. Nyogosenge Serafina munganye nka niba kumva muri kano kanya waduhaye amakuru y'abana be basigaye ndavuga Mukeshimana na
Nyiramugwera waduhaye y'abanshimiyimana y'abangabo nziza abo bitabye Imana. Yego. Ariko se ni icyumva ushaka kumubwira kindi? Wambwiye n'amakuru y'ababyeyi be, harimo Gakwavu witabye Imana, harimo na Nyirabagwizanyinshi ukiriho, ariko se namumenyesha ko bapfa kora Faustin ariyo nakubwiraga, papa ariho, Antoni Murekizi bavukana ariho, Don Garatias ariho, Etienne Ntirishwa Amaboko ariho, na Stasia nawe musabye Imana ariyo na Stasia arahari, uwo ni mumuna we, na Petronira nawe arahari. Abo bose baramusuhuza, kandi nkamuvuga ko mu Rwanda ari amahoro rwose. Bibaye byiza ko natwe aramutse twumvise yatuvugirisha twama amakuru neza. Bari mukoze. Urakoze nawe kuba wizeye radio Agasaro Kaburaga ushakisha Nyogosenge. Ushobora kuba ari muri Kongo cyangwa se mu kindi gihugu, ariko tuzaharebera niba twumva muri kano kanya akaba kiri mu majyaruguru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se mu majyepfo, nabyo ni ibintu bishoboka. Akaba yari yarashyizwe mu gace Kambazi gahuye na komine ubwo yakomokagamo, yahoze ari komine ya Butare, ariko akaba yari mu nkambi yitwa Mbazi mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niba rero Serafina Munganyinka akumva ubwo nawe azatubwira. Baratwumva muri utu duce twose tw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Radio Agasaro Kaburaga irumvikana kuri FM ku maradiyo arenga 10. Abantu rero baba batwumva igihe cyose mushakisha abanyu baba bumva, ubwo nakumva azakubwira, azatubwira, hanyuma tubahuze. Ngaho rero Samuel Karangwa, nongere ngushimire kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Amahoro y'Imana. Yego namwe akoze, Imana ibarinde. Mbere yo gusoza iki kiganiro, mugenzi wacu France Tunga agarutse kubagezaho amakuru avugwa mu karere no hirya ku isi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kwitegura gukora ibarura rusange rya kabiri ry'abaturage mu myaka 40 ishize. I Kinshasa abayobozi bamaze kubona inkunga igera kuri miliyoni 110 z'amadolari, irenze ingengo y'imari yari iteganyijwe. Perezida Felix Tshisekedi avuga ko kuyobora igihugu udafite imibare yizewe ari nko gukora utabona neza. Iri barura ryashyizwe mu byihutirwa by'igihugu rikazafasha no gushyigikira amatora no kongera ubushobozi bw'ikigo gishinzwe ibarurishamibare. Ghana n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi basinyanye amasezerano yabo ya mbere y'ubufatanye mu bya gisirikare. Aya masezerano azibanda ku kurwanya iterabwoba, gusangira amakuru ubutasi no gutabara mu bihe by'ibibazo. Ubuyobozi bw'Uburayi buvuga ko ari intambwe ikomeye mu bufatanye bw'umutekano hagati y'impande zombi. Abaranguza lisansi bagera ku 100 muri Kenya barimo kubura ibikomoka kuri peteroli bitewe n'intambara iri mu burasirazuba bwo hagati. Abayobozi mu rwego rw'ubucuruzi bavuga ko hafi 20% by'abacuruzi bigenga bamaze kugerwaho n'iki kibazo. Ishyirahamwe ribahuza riburira ko mu byumweru bike hashobora kubura lisansi mu gihugu cyose. Kenya itumiza lisansi mu bihugu by'ikigobe cy'Abarabu, bigatuma yibasirwa cyane n'ihungabana ry'isoko mpuzamahanga. Iran yamaganye ibyatangajwe na Perezida wa Amerika Donald Trump, wavuze ko hari ibiganiro bigamije kurangiza intambara. Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Iran yavuze ko nta biganiro byigeze biba, anabyita amakuru y'ibinyoma agamije kuyobya uburari. Trump we yari yavuze ko Iran ishaka amasezerano mu gihe intambara igeze ku cyumweru cya 4. Ariko Tehran ishimangira ko nta biganiro byo ku rwego rwo hejuru byigeze biba hagati yayo na Washington. Urakoze France Tunga. Ni hano dusoreje aya makuru. Mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi isesekaza ntimara abana inzara. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Say it out loud, just say it out loud. Ni glömmer ni med remmen då de touch, yeah, yeah. Just say it out loud, just say it out loud. Ni glömmer ni med, ay, listen. Laat me praten, zet mijn hart op de beat. Ik zat stuck in die levels of een tune op repeat. Start.
Rennen weg van emoties die in me scharen. Daarvoor moest ik huilen en nog eens harder huilen. Want ze diep in me, zit ze diep in mijn lijnen. Geen psycholoog kom maar remmen, die geven wat we beter zijn, nou ja. Dus nu praat ik met mijn chest open. En wil je weglopen, ja ga dan weglopen. Het doet me niks meer als ik zie wat de pijn ons deed. Het doet me niks meer als ik zie wat de pijn ons deed. Het doet me niks meer als ik